Best collection Mizo channel clear to te chi bai le vek ole tunchuma chuan subscriber te ngen na angin India tuipui commando Marine Commando Force Marcos te chanchin kan ngai thla ho le don ani Marcos Marine Commando te hi India Navy a bi kadin ni in beipui thak tur din an ni a official chuan Marine Commando Force ti a kawan ni ramtuk thla sangkhat zakwa somriat pasari khan din an ni a Marcos te hian chevel hrang hrang tuipui boruak le khomwala te chetla thei turin theina an naya chumi tan chuan an in buat sei thin reng ani Marcos te hian ton hriat an nei tha hle a regular takin Jammu and Kashmir bor vela jilam lui puile ular dil square km samruk panga azawa chetla in rol rala chetenen in ve kwalin anin koi renga ngaya hei hi an tan ton hriat thatak ani pha bokani dadi wala fuji tia an ko bok Marcos hi tuipui khomwal le boro ka chetla an ni wang hian thuang thumin service an nei ti ila adik thei ome Armed Forces Special Operations Division ho enkol na hnuaya Marcos te hi an omani sangkhat zakwa somnga panga khan British Special Boat Service te tran puina in India sipai te chuan Kochina Diving School an din chawa in beina hmuna pok thei thil sur le seng hoi dan te le tuipui le kai hnoya in bei dan te che dan tur te an zir chho tran nge nge ni engtia lo in din chho nge an ni trau thla kum sangkhat zakwa somret paruk khan Indian Navy chuan beipui thlak tur sipai thabik din an du ta a an ruap mandan chuan tuipui le kai hnoya in beina a zei taka chetla thei tur sipai tha cher chuan du ani tonchil in beina en thlak na tho te helpol te nena in phil chung changa te chetla tur sipai thabik din tur chuan ruam hanna an siam chhota ni kumsang khat zakwa somnga panga a Navy ten diving unit an din to atang khan Navy officer pathum thlan chu an ni a chung mi pathum te chu Coronado United States Navy SEAL training khrual na hnuaya training nei tir an ni ta ani he training hi an zo hnuwa British Special Force zinga Special Boat Service tenen training an nei haule bokani ti chuan ramtuk thla kumsang khat zakwa somret pasari chuan Indian Marine Special Force tiadin anita ani heta hian officer pathum te kha member masaber an ni nge nge Indian Marine Special Force ti chu kumsang khat zakwa somko pakhat chuan Marine Commando Force Marcos ti athak ani chhota ani Marine Commando Force te che chuana le beipui thlak na hi puan hnoi thil vekani tlang puya van tlang hriata puan zar vakani ngai lawani an che chuana hian Westland WS-61 seeking transport helicopter te chitak helicopter le submarine pahni te an hmang deuh chota in dawlong thlona le tuinhoi longa tangte in mel ma hran khum turin an thuam fam kim ne na ren lar chuak thina ni an mo phurna te Special Force an ni ang hian Marcos te hian din chan le tumbul bal takan naya kalphung nei le omje nei in beina le in ve na ma chhon turin an theina hmang chuakin tuipui sipai dang te thop na le thopui na in beipui an thlak thina Marcos te din chan le an thil tum then khat te lo ngai thla ho le do ni la tuipui le khomol in beina thok palain India sipai dang te mamo phuruk tu an ni bokani ne so taka en thlak na kalpui le tuipui le khomol in beina a mel ma che dan le nung chang en thlaka an chanchin khon khom te nu ma por hnu che lawa misual te ang chunga tanga mitang chan chu na tho te chu an zei tak zetani tonchil in beina ne so taka kalpui te mitang chan chu be pui thak te helpol te ne na in phil le in ve ton na rap thlak khopa chet chuate ramdang sipai ten ram chunga ring an ron rol na tur laka India ram chung ven him te chu an na poimo berte zinga mi ni Marcos mun pui Marcos Commando Force te hian Mumbai Visakhapatnam Goa Kochi le Port Blair te mun pui an hunga heng hmuna hian in tuai hriam na le in hrual na hrang hrang
Naval Special Warfare le Tactical Center te hon ani bokani INS sabu manu hi Mumbai tuipoi in hung li in Marcos da mun puyani he INS abhimanu hi Western Naval Command mun puyani ngala India khothlang lam en kol na le vilna munani sangkhat zakwa somsari palia siam tran khani in me ni khat sangkhat zakwa somriat khan hon tran ani a helai huna hian Marine Special Force IMSF hi sangkhat zakwa somriat pasari khan din ani bokani INS Karna chu Marcos Hautan July ni som pani sang hi le som paruk khan Visakhapatnam bulloka honani boka hei hi Marcos mun ngetata na man chho ani ta zel bokani selection and training Marcos a hian mi patan chautel thei ani hria hemia tel tur hian Indian Navy ten ruam hanna siamin alak na an kalpui thin ani Marcos atang tur lak na hi uluk le fir taka kalpui ani a an training po hi American le British Special Force te training dan zul zui kalpui ani a kumni chung training hau tak zet mai an nei ani an training course a hian boruwa karal rundan le parachute zon thlak te tuipuye zon thlak le tuile akai hnoi in be na zirna hmun te rol rala che te ve dan le dole dan te in hroi koi le in ruk bo chan le dan le chumi ta na thil trul zirna ang chi te ruk le dan phal lo thil khoi chan le dan tur zirna te pomchil in be na lam zirna le ma chon dan te in hub be na lam chan le akai hnoi zirna ang te zeitaka en thlak na kalpui tura in cherna hmun te tlachop in be na le rigrum thila in be na chan le dan zirna hmun te le dang tam tak te zir ani thina ni heng khor sang hi Marcos hmun ma INS sabi manua zir ani thina ni heng Marcos te hian parachute zon thlak high altitude low opening le high altitude high opening te chu an hne so em veka achang chon Indian Parachute Commando te nen Special Force Officer Training School na hana te an training ho bok thina tin Army School dang unconventional warfare training na hun Begum Karnataka te training ho ani thin bokani atlang puin Marcos atel tur hian pre-training selection process hi thuang hnia thina ni a India tuipui sipai tu pon Marcos ni tur hian dilna an siam thaya taksa chak dan le thei dan enna physical screening le thlok that dan enna aptitude test chu kar khat vel nei ani a he en chinna hian dil tu za somriat an tlangal tlang pui ani chumi paltlang te chuan en chinna hau tak zo kar khat zet an nei chhun zom le anga ani hemi kar hi shrem hun kar Hells Week ti mingpu khopa hre om le khir khan ani United States Navy SEAL ten Hells Week an ti ang dewin he en chinna hi nei ani a taksa hrisel le chakthra theina nei tha chung chuang te thlan an ni a hemi thlang chuak tur hian fiana hau tak tak mai an paltlang angai thin ani mutmu tu ahman lo le mutkham lo reng in hemi kar hian Marcos atel tum te hi hrual an ni a Hells Week baltlang te hian training pa nga yan ma chon thei don chawani Hells Week chung hian za som ko te chu an pam rul le bok thin ni atar lan ani Marcos training hun chung hi kumhni le chan ve ani tlang pui thina kumthum thleng po a training hi po sei thei ani an training tran tir tharuk chung hi rongrut training an ti basic training hian a o a kongtin renga sipai tha chung chuang an ni theinan thiam thil chi sang zirtir an ni a khoi hmun le eng huna po zai taka che thei turin tun lai man rang an zira bokhub le ding chunga silai ka dan te tlan chunga ral thom chelek dan te nung tolpa dik taka silai ka te second khat pot ling lo 0.27 second chunga dar thlalang an thil mu om zia le ni dan hriat chian man te chu thiam taka zirtir an ni Marine Commando Force te hian tonchil in beina anzirna sa hle a chung zinga chuan craft maga an ti chu anzirna sat pol ani helpol te ve a da tha thei turin hriam taka cheran ni a firfiak te dole dan tur kong sang in anzir bok thin tuipui le khomwala te tui chunga te boruak le ram hnuai khoi hmuna po a hne so taka che thei tur a cheran ni a an training la ya she om deuh mai pakhat chu bokwak chunga chir dum hun an paltlang thin hi ani sipai thuam fam kima in thuamin keji somhni panga bek ak chung le ngalin chirdum cha tak mai metar zaria ta thui chu
bokvak chungin an pal chu angai thina hemi an zo vele hian KM ni point panga thuyan tlan nga langa ya paltlang theilo an tam thin hle hemi zo hi chuan an chaw tong khong to tak zet thin a top nan meter somni panga thui silai ka an ma chhon le bok thin ani Marcos te hian training lai hian zei taka chemte vilik dan te thal ka te malsai silai le pistol ka te thlengin an zira assault rifle ba ka submachine gun ka te chu an zira an hne so em vekani hei mai ba ka kut manga in bei dan te chu an thiam tak zeta tuipuya chet plat le tui chunga chet vela po uchang ang maya ngai tu om lo an ni Marcos te hian chet vel harsat na mun zim le zawa po tuipuya in kholu le chet plat an thiam ema commando training phungpa nga ya an zir thin ral thuam sang chelek te silai siam le thria som te chu an tan chuan balhla ai ang maya ul samania martial arts lamala solin chuak ang maya mo yan ni boro ka chetlat parachute ta zon thak te po chu paratu parpa ngai ho ayan an nep chuang big mi alo midle beng chikara an oma thuruk la khom le von konga chhorna om tak an ni theinan intelligence training pek vekan ni a tuin hnuaya ral run ngai thut po ni se an boilo tuipui monga piang le sailian ang main an samlam vio tuipui le tuipui kama in bei te chu an hne so hlei moti tur khop hian an che jaya helpo le rol rala che te met mit tur le dole tur pon cherhriam an ni tuin hnuai long chu an ria runa ni a an khopui pakhata ni bok chumi hmuna tanga hmel ma dole beile chu an thiam zong takani a tuipuya chau che zei tur ai lo nga yem teulo mai skydiving an ti boru ka tanga thlo thlak te chu athiam berber an ni le tlat si hmel maral thuam bom le pok thei thil dang ti chiat le sut nga ya po bom squad tran pan ngai ho lo an form kem ngal vek mai ani kudrok chau ni lo an sipai thuam fam kim ral thuam pai pon trun chunga parachute manga tuipuya zon thlak te chu an zira boru ka sawa angin tuipuya uchang angin hun khokroka tlangram kel angin ramngopil rela sakai ang mayen an chetla ani ber kumsang ni som pathum kumpo khan Ilyushin Tu-76 aircraft atangin Marcos ho hi an thuam fam kim nen parachute atangin tuipui pil rela an zuang tha a an zon thlak na tuipui atang hian an chon na tur long in chhop sa chuan an ral thuam pai pon chu an hleu thlen puyanga ya a hau tak zetani chutiang anga harsa le khir khan tak te chu an paltlang vekanga ya an paltlang zia reng bokani Marcos te hi ram hnoi le tuipuya chau an chetla lawa urban warfare anti mi pui van tlang chen na le khopui kai hnoi le tun lai thiam na man ro chang kang manga in beina helpo le fir fiak te ne na in ve na konga theina na satak an pai pon trun bokani Marcos training te hi training line an zinga za som ko te hian an pam trul san ji anga chu ta ni a commando satlia mai an ni loti a chian na chu training na mun ma an pual hian an nei thlu ani Marcos mun pui Mumbai ya INS Abhimanyu trainee te hi khalkhom an ni phota chumi hnuwa Naval Special Warfare Tactical Center a hrualan ni le a Kochiya Naval Diving School a son le ni in heta hian combat diving training te an nei le a Mizoram Counter Insurgency and Jungle Warfare Sikula po thlasik anga khel lawin helpo le rol rala chetna daudan zirin hrual zoi an ni le bok thina ni engral thuamui an man ihan ngai thla ho vele reng te ang silai Marcos te hian tun lai man ro chang kang beran manga silai zinga hian force dang te man ang bokin pistol automatic 9mm 1A chuan leklam hle a Beretta 92 FS te Glock 17 19 le 26 te chu an man na satani a HNK MP5 A3 te A5 te SD version le K version te chu an mang bokani AK103 te an manga AKMS te M4A1 te IMI Tavor te le APS amphibious rifle hei hi tui hnuaya man chi rifle ani a Shako Tika T3 TAC sniper rifle te chu an mang bokani IMI Galil automatic sniper rifle te OSV 96 anti-material rifle te HNK MS G90 automatic sniper rifle te le VSK 94 te VSS Vintores
suppress sniper rifle te chu an hman tlang lo na ni ral thuam dang an hman zinga IMI Negev SF te hi light machine gun ani a MG2A1 machine gun GP25 grenade launcher te ani a Arsenal UBGL underbarrel grenade launcher anti an hmang boka AGS-17 hepo hi grenade launcher ani Saipon anti-tank weapon te po chu an leklam viau mai transport a hian Marcos te hian in thiar vel nan le ralruna an chet vel nan hian man rang an hmanga chung zinga chuan India pum chuak helicopter HAL Dhruv utility helicopter te Westland WS-61C King anti transport helicopter te Chetak helicopters baka Cosmos CE2F 100 hi tui chung motor chi khatani all terrain vehicles anti a tlangram thaler le khoi mun po a khal kwal thei sipai motor om khawang chi kha engemaw zat an nei bokani tin Indian Navy ten an hman tuipui le kai hnoya hman tur motor engemaw zat an kol bokani ole khati zong kha tu na ta na video kan in ho thei te chu ni le ta video dot len lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ule